I gdje ste ljudi, s vama sam ja Luka. I mi danas nastavljamo Pokemon Fire Red, Leaf Green. Dakle, trenutno smo na Mount, ne znam je li na Mount Moonu. Jesam ušao unutra. Da, ali je planina. Ne bitno. Znači, bitno je da idemo do Ceruleana. Da, i ovo je drugi dio. Da, ako se ne... Ovo je drugi dio. Znači, ovo nam je drugi dio prolaska kroz Mount Moon. Da, šta je ovo? Jej. Mislim da mi je sad bitan potion. Da, Pidgeyu. I stavit ću, kak se zove, Squirtla prvog da mi se on malo istrenira. Da, to bilo najbolje. Da. Paras. Hajde, poći se s njim. Tackle. Jer je glupo Water Guna Parasa. Tackle. Clefairy! Ljudi, Clefairy. Clefairy. Ne, nema veze. Jedino Clefairy ovdje ima puno. Ovog ću uhvatit. Water Gun. A sad sam malo pametniji. Pa ću sačuvat. Evo sad ću morat koristit Water Gun. Water Gun. Pokušat ću sa Pokéloptom. Can use Pokeball! Yeah! Imam Clefairy-a. Neće zadugo bit. Jer će mi sada Clefairy evoluirat. Šta drži? Diviji Clefairy da nešto drži. Imam Clefabla. Ne vidim šta drži. Item. Take. Šta? Kako? Ne, ovdje. Sad mi je žao što nisam kupio Repel. Kad sam glup. Dobro, boći se s tobom. Ne. Hajde, barem je svidjela Pokemona jačeg od sebe. Pound. Sing. Ne. Pidgey. Tackle. Kakav tackle? Use Gust. Gust! Još gore. Gust! Gust! Pres. Sad bježimo od svakog. Jer mi je bitno doći do Ceruleana.
Ovo je drugi dio dolaska do Ceruleana. Zašto toliko dugo treba do Ceruleana? Ne. Squirrel, ja biram. Squirrel, Bubble, ne Bubble. Ne opet Bubble. Aj, sam glup. Ne. Water, ne viđu. O, ja sam glup. Aj, barem se odbrana pojača. Ne. Use potion. Samo. Vodena puška. On je najgora. Leech life. Haha, water gun. Jej, level 16. Hoćemo sad evoluirat. To. Ne. Dakle, kad uzmem fosil, završit ću ovu epizodu, ali ću snimiti sljedeću Ceruleanu. Da ne morate gledat ovo. Hajde, to barem nije napad. Dobro je. Coughing, hajde. Dobro je sve dok nije električni. To level je 17. To. Helix. Da. Uzet ću Helix. Da. Helix. I ljudi, evo nas u Ceruleanu. Vidimo se u sljedećoj epizodi Pokemona. Doviđenja.